Kapoding Hamighalaya Kalipman Kapor Kongres Kakular Bandung Dukbor Ding Hanong Kendong ni Hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Tnat Jylla Sports and Youth Affairs ke Jylla minta ke singi ka khatnyo trek urampang arhajar arkhulai kala Pynkup Burom ye Nongialehkai ke Jylla kibala job takma ha ka lumpung Nongialehkai jang ka Khelo India Youth Games jang usnam arhajar arphau hadu arkhwei but usnam arhajar arkhwei hadu arkhuar ha State Convention Center. Hakanigas ni lawan banyadan lam ringkat da uba Donald Phillips Walang, IAS Chief Secretary ka Sarkar Jylla, ulalong kum ukongsan, u Dr. Vijay Kumar, IAS Commissioner, but Secretary Sports and Youth Affairs, kum usambut kongsan. U Vibhar Agarwal, IAS Director Sports and Youth Affairs, kong Matsudor War Nongbri, IAS, Vice President MSOA, uba finally Pariat, Secretary Meghalaya States Olympic Association, Ba Dipshan Rindathyang, Ba PB War Nongbri, Assistant Director Sports and Youth Affairs. Hakanigas ngi la Pynkup Burom ki khana Nongialehkai football jang Jylla ki bala job ya ka takma runang haka Khelo India Youth Games jang usnam arhajar arphau hadu arkhwei la Pynkup Burom ru iki khana Nongialehkai football jang Jylla ki bala job yang sa sien ya ka takma runang haka Khelo India Youth Games jang usnam arhajar arkhwei hadu arkhuar but yo samla pinsngan korba ubala job ya ka takma rupa haka Nongialehkai cano slalom. Kajing say so ha ka rap karyang kajing kmen ya kinong rap. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka Jylla lingba kajing pen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urampang Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.